Abushafo na ye chacha obi bere esanso ema ahwefo etiefo ene adofo enyinada kwaba ede eba Attention TV. So Attention TV de odi ye na odi asem yen ana ye to ye nsem twofo epete oman Ghana epoye etifi ene anafo se ne be ye nsem akokoso oman Ghana mu no mbebo ne nyina no na omode abrami se ne bia mesome sane sane mu amahwefo etiefo ene adofo nyina so ehuni ekokoso ewo man Ghana mu ene amahodo so ebushafo ene asem ben ana wo ne etie ne se de wakopie mu ewo Asantewaa a oye TikTok style de wakopie mu ewo na kache ne asem bi eko edi amano anase ababa we bi ne din eye Florence enim abetutu bi edi amane Asantewaa TikToker ebushafo enye asem kita ne nyina ene se Asantewaa ebeye video bi ana wo ka se Ghana fo bi di na tem Ghana fo bi ede awo edi na tem se enam se we waye abortion dodo nti ana nam so ma film resante o ware yi onyanwo ye no eno ananam so amanipa ne din anasa ababa ne din eye Florence ni ma ne din ekopiem ewo Asantewaa nsensem no ono so abase hwe Asantewaa woni he na obebo medin ewo video mu woni hwan na obe play audio abo medin ewo sa asemi mu de sa yotino sa ejaya ebe eye wodia Facebook Kwasia ukru jofo ukru ya hye ne sa iPhone mu niema ukru na wa support akoko se apoto me ba so ma o masuma ko se ko wale obri Mr. Obria ni ti don sa ai wodrei wana ma se jofo asie pie ni tuko wuku jira wana ma support akoko adoko me ba so ma Kwasia, you are a opportunist Asantewaa. You are very opportunist woman. It's not for Mr. Obri. Na ka papa panya ojina wa support akoko. Ah ne ho sore ne ho ma. Obi aso Asantewaa. Papa jina say jofu ase ni ko yi apaye. Ase di wukunu ko yi apaye. Say jofo. Kwasia. Ebi ko na ebo yin papa na ntime wo so say jofo ni na odi Kwasia. Me ba so am. Wo do bum dane cares. Money be ube nyafre me voice note on YouTube be ano shall be a curse what the flow seeker ube reduce how ube sren wodi wo the for Jimmy Bram so ube sren wodi Kwasia woni chasidi me say what me audio ni be dane curse e be dane no me audio no sika bi ube nyafre me audio ni mu e YouTube hono mo e be flow seeker e be she me say you be reduced Kwasia Uchimi muwa me uprobi do bi na trend na me na trend Asantewaa me na wodi me be trend me voice note no ana ne ko ton yama me voice note ana ko ton yama asem ne ba ya no aden no am me su sa su no amani pe nyina hu se muwa na mudi na chi no me fiti ya na maboda munti me firi border so ba ya ana me be gina apro Asantewaa uya banyini me your bad time me try me home be bonyini just like that me your bad time me try me home me did you obi atam and me did be follow woman atam so you bonyini for no reason me who video na Asantewaa aposo am official chat me who video na Asantewaa aposo am official chat I was Snapchat and na me be so live and I'm say Asantewaa of all people Asantewaa enipa enu no Asantewaa enkrofo e fa ne so enkrofo fa ne celebrity na se enkrofo bi nim nya so no madwene wo fom e postu twa Asantewaa of all people enso e postu twa ni bi Wonya Kwasia mpanyina ni tika kraka imotia fo mu tintintintintintia akotia fo bi etesam wonya be ma dia kora awore tikọ ama ne kapre na wo se nya gas asentinya posu akware twe na se Asantewaa wo kwa awade se emfiensiani na se wo ba ne bia wo chimo ba ne bia eka wo hu akwara keto atwa emposu a meka wo ya medinatam Meka we medinatam. Yay! What are people telling me? I didn't see ya like asana. Obe you saw me voice note to display me. Obe you saw me voice note to the church shame me. Obe you saw me voice note to reply me. Asantewaa wo manager Kwasia pafo. Mo no mo do achi so be didi matam. Be go mani mo se me kan se mo any all behalf of you. Asem ne twam 5 months ago. I am a mad woman like your useless mother. I am Obama for money mumla. Money mu hancho. This day. Oh, I am for money manimla. I am Obama for money manimla. Masa be the
tie me buy no me meka wa meka me o na wo beka me so am no be ya Asantewaa me say wo be no hu say wo koposum audio no wo de pa fa bete wo be no hu so posum audio e wo YouTuber wo de jiska me say it shall turn to a curse me audio no shall turn to a curse you will never lack any good audio no da wonya she film audio no da wo YouTube wonya she film da na de obenya bia so be sei nya obenya bia so be hye sika bia obenya fi audio no bia YouTube bia be hye Kwasia fo that the 5 months ago after na go rate now why say Asantewaa no peace aka audio atwamu asema atwam 5 months ago e go ma ko rise aba what a trend atone niam wo di cha sidi me adwatere me adwatere na adma tone niam me adwatere ana me kehire na adma ba ye ayi ha Asantewaa wo ye jimifo papa wo ye jimifo me nigu utiri so me nigu wa pampa so ba sine tesawo kwadu sine ba tesawo wo ba kwadu sine enkotia ni bet se kwadu sine bet tesawo ye twitwa wo so amema mo so abentam wo wa bo wo ni twa sine dam wate Kwasia bet tesawo maso Asantewaa wudi me audio no aboto YouTube no pa woni twa se dia so pa dia ade Asantewaa de wo pa no baje nya wo hwehwe free me on me se wo baje ni 10 times nya wo hwehwe you say call time what do you want from me you go call time woto you go call time woto I will give it to you woto TikTok so I will give it to you woto Kwasia ba me ni woni twa se dia no mu abodwa ponko obesini tesawo kwadu sini bet tesawo kwatia bet tesawo achal besia bet tesawo wo pa no so safa ko fasa audio ni ko abodwan na wo posu abaketo atwa no wa wo ba ni bi na wo ho twa ni bia anga wa posu twa ebuja for sa pepepe anete ha ana me de ensemina ebesi e de amom me de ensemi bre me de around Jacob net makram baba